Abba Father, our very own God and our very own Father. Oh, We humble ourselves, Nkosi, before your mighty throne, nkulunkulu wethu. Yes, Jesus. Siyadithoba Thank you, Nkosi, God. amandla wonke simangaliswa umsa wakho. Thank you, God. Lo wasifela ngawe phambi Oh, Nkosi, siconza kahle Nkosi ukuthi kwakukufa lokuhlazo lelikhulu kodwa wena Nkosi you went there willingly, Heavenly Father, ungafuni nekulilelwa. Nkosi yami waguquka wababuka abafati wathi dikhalele mine nebantwana benu. Ningangikhaleli mine ngoba I'm taking a journey levulwe ngibabe yavunywa ngibabe. Nkosi sifundzise nathi ukuthi our journeys Nkosi lesiwahambako avunywe nguwe nkulunkulu wethu. Sinike amandla Nkosi nekuqonza. Usambulele letimfihlakalo telizulu. Siphile phansi Nkosi kwentando yakho. Singadiphileli thine ngekwethu sifune kwente kwethu. Kepha Nkosi siphe amandla ekudedela intando yakho bukhona bakho. Egameni kaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen and amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Namhla ngishaya ngelizembele kubolekwa bazalwane. Inhlanhla kalikagcumkeli. Amen. Esitibeni. Alikenti njani bazalwane? Alikagcumkeli esitibeni. Alikagcumkeli esitibeni. Amen. Amen. Sabuka lapha ngifundisa ukuthi sime kanjani. Namhla dingaki? 28. Yes, 28. Praise God. Sikhumbula St. Simon and St. Judah. Ngema saints lawo ala eBhayibhelini letincwadi letimbili basibhalele tila eBhayibhelini. Ya Judah. Mfundisi ngiyabonga. Beyond the fact that these two men were among the original 12 apostles, Simon Seyamati na Judas Seyamati, bekubafunzi baJesu, little is known of them. Asati-ke sibahamba baphelela kuphi bona kuncane kakhulu esikwatiko ngabo. Simon is called variously the Canaanian and Zealot. Simon gebeka bitwa ngethi Canaanian waseKhana neZelot. And was probably the equivalent of a modern extremist of the Zionism. Committed to the eradication of all foreigners from the Holy Land. Abekholwa nje ethi Jesu ubite only emaJuda. Konke lokunye akuphume kuhambe elapha ka-Israel. Jude, also known as Tandaius and Lebaius, was the brother of St. James the Less. Beka ngumnaka boJakobe beke siyamati Jude, who is commemorated with St. Philip on the 3rd of May. Yena ke Jude said bathi ke siya simkhumbule mhla ka 3 May kanye na Philip. Their festival reminds us that the church is built upon the foundation of the apostles and prophets. Bathi ke kuba wona nje kuba khumbula kwabo sibe bese sithatha emehlo ethu sikhumbula ukuthi libandla lakhelwe tisekelweni tebapostolini tiprofet. Christ Jesus being the cornerstone, Jesu ayisisekelo. Asise? Lelo esifuna Ephesians 2 verse 20. It matters not if the foundation of the house is hidden from sight. Uthi kakunanzaba ukuthi foundation asiyibona. Ayibonakala ngemehlo na indlu nje sikuyo bazalwane siyibona foundation. Bakhi bayigubhela phansi. Amen.
Kodwa siyayazi ukuthi ngaphandle kwale foundation lendlu ngabe yadzimka phasi kathini. Amen. Amen. Below the ground, so long as it is well and truly laid, yingqi nje uma sakhele kuyo sakhela kahle. Amen. Amen. Namhla 28 May. Ngicela sibiyele evini lethu bazalwane sime endzabeni yinye. Ungayidikhapheli ekufeni noma ungadibulali. 2 Samuel chapter 9 verse 8. Mefiboshethi wakhothama wathi, "Iyini inceku yakho uthi ungaze unakelele inja lefile njengami?" Iyini inceku yakho ukuthi ungaze unakekele inja lefile njengami. Sesilichaze kakhulu lelivi ukuthi likhulunywa ngumuntu lekabuya ekudzingisweni ekuhluphekeni lokukhulu lethi nebantfu emhlabeni besingathi kuphelile ngaye, kuphelile ngembuso waSawula nendlu yakhe ayuphinze yatiwe esigodlweni. Futhi kude lokuyawuphinze kubonakale ukuthi Sawula kuthi yele esigodlweni. Not with our God akuphele. Oh, Jesus. Amen. Amen. Utikhiphela lamavu yadibongela kule nkosi David. Bengiyini mina? Ulandve kumaslums, ulandve kughetto, ulandve eLodiba, indzawo emaslums lapho bese kangilalizulane khona. Kwabeka uyathi kube benginganika sihloko namhla endzabeni yami bengitawuthi let go. Let Go. funza to let go. Namhlabeni inkinga yethu thina bantu we don't want to let go. Oh, Jesus. We don't want to do what? To let go. Like BaBhelini bazalwa yena lo Mefiboshethi mhlamba sengicele ngayo bekakhuluma lenkulumo. Abese sigodlweni akhulele ngithi abekhulele emkhathini weligolide nesiliva. Akhulele emashidini lamhlophe lasenke ebuchofo-chofeni bemhlaba. Abedla kudla kwelikhethelo. Ahamba ngetinkalishi telikhethelo. Bumnanzi wakhulela ngosilver spoon basho njalo labafunzi was born with silver spoon on his table. His mouth. Amen. Abehlele buzobene. Kodwa kwaphela ngelanga linye. Akazange athi ngoba sekuphele ngelanga linye ngithatha impilo yami ngitibulala. Wathi noma sengidikhanza ngiselidzakeni. Kuselidzakeni phela amaslums. Nemoya wakhona ufana nemoya wasesigodlweni. You can imagine ukuthi ngithinte konke kwentelwa la. Number 1 na number 2 sebakobekda kanjalo thina eMaswati uthi ngina number 1 na number 2. Konke kwentelwa kuphi? La. Kuthi ilifasha yakho la thinta umhlabathi. Ulengule ufaka emlonyeni. Maslams lapha. Kodwa imfihlo yakhe he was able to let go. Bayisitweni yakhe. Kuphi na? Akazange each and every day atilele latsa Nkosi yami. Ngabe David uyabonana emhlabeni. Sikhohlo sakithi sashiswa. Yendule. Uyabo abalisa kaza. Ungabalisi. Angikhuluma ngaMose. Ngikunikele enye example. Mose ukhulele buzobeni. Ephalese eGibhithe. Wakhula Mose wabamzala. Wawuyati comfort bumnanzi. Beyathi lapha esigodlweni ngemfundisi
Ngosho indlu. Imibhedze yakhona ngalenyala ngulala embhedzeni wemanti. Umattress bakhona bakummassage. Ujike nje. Kude mattress longekho lomnye wemoya. Lomnye kulo mattress welikhethelo. Nemashida akhona, ilineni yakhona ibitwa ngeligama kuthiwa lena yaseGibhithe lena yase-Italy. Sure. Ufanani mina nawe thina siyathenga nje ashidi le. Na kubukwe amagama. Italian linear. This is Persian linear. Linear. Emanda khona mawutageza kufaka i-thermometer. Hayi sine nawe sova ngena kunjani asishise siyangena siyageza asiboni sona sikhumba. Saka makhada. Ngifayela shisa kakhulu tot for kumthi. No. Kudla wakhona kwani? Welikhethelo. Kuqilwe ngobodokotela kuyabuka sikubalansile yini. Sine nawe ligusha nembhitho kuyasijabulisa. Kude lokuyela. Kwemehlo kude. Asibali. Sona lestashi. Namhla ngicakani kwincwadi abantu babama seningendele incwadi ndawulala nginathe yona. Ayikho leyo ndzaba leyo esigodlweni. Sesigodlweni phela lapha. Uyathi ukuthi angithi lesigodlo simile umbuso kaNkulunkulu. Ezulwini kunako konke bazalwane. Yeah. It's a reflection, it's a mirror of God's heaven. Let's go. The palace. Amen. Amen. Gojamos was able to let go. Yena ngekwakhe willingly. Uyabhala umbhalo wemaHebheru sithi encwadi yemaHebheru lababuka iBhayibheli bali-examine abayata sola batroll ukuthi yabhalwa ngubani. Mina ke ngithi yabhalwa sandla saNkulunkulu himself. Wayithi dzini emhlabeni. Wayithi njani? Dzini emhlabeni. Incwadi. Uyabhala ke simakadze ngaye lo Mose. Asewufunze Hebrews 11. Lapha verse 25. Yini imfihlo yakho yeMose ushiye sigodlo ushiye buzobo uhambe uphume uthi yini wendiwa yini yeMose. 25. Okay, ngicela sicale 24 mfundisi. 24. Ngekukholwa Mose asakhulile wala kubitwa ngekuthi indodana yendodzakati yaFaro. Wakhetha kuhlupheka nesive saNkulunkulu kunekujabula esonweni kwesikhashana. Yes, chubeka baba. Wabona ukuthi kwethukwa ngenxa yaKristu kwakungumqebo longcono kunemqebo waseGibhithe ngobe phela abebheke umvuzo. Oh, he was able to let go. Akazange attractwe thina inkinga yethu si-attractwa yimvula emehlo enyama khathi basemhlabeni. Wathi I will let go
all the treasures of this world. And I will choose to be associated nebantwana baNkulunkulu. Amen. Uyathi mfundisi namhlabeni kunebantu lebende investment ngiyabekisa. Amen. Solo walila nge-investment yakhe lengazange ihambe kahle yadliwa ngubani ngidirector noma yadliwa ngubani. Yey wena, let go. Lo munye akazange afunze solo wabalisa ngamame wakhe lebekamlusisa tinkomo afundzisa abantu abakhe yena ngayesikole. Yey wena, let go. Amen. Wathi Mose ngikangcono ngihambe ngiye lapha kanye ngihlupheke kanye nebantwana baNkulunkulu kunekuthi ngahlala kahle esigodlweni babe bantwana baNkulunkulu bahlupheka. Washiya Mose wahamba waya endlini kaJethro wayawulusa tinkomo endle lapho lalishisa khona kakhulu. Ngithi temine lapha kwakuyimvama kuleya Middle East lapha kuthi tihlahla tishe njengaloku kusha nje kuthiwe ngemafuyini wildfires. Uyativelela lemva kulumeka umuntu ngemetshiso. Nenza besishisa kakhulu. Inkinga ngaleli langa leli Mose wamangaliswa ngilesihlahla lesisha singapheli. Tatisha tihlahla. Kepha ube basenasi isihlahla nisibonile masicala kuvutha ngaqhubeka kepha sola siphelileni lokuvutha kwaso. Amen. Wathi asemsonzele asengane njani wathi mawasonzela wevalive kumlata imbatha tsatako ingcwele lenzaba wasesufa uNkulunkulu. Uyathi emzalwane asemfunzele ivesi ngidawubuya ngibuye kulenzaba. Funza Isaiah 43. Nkulunkulu makakuthatha akhweshisa lokuthite kuwe. It's because unalokukhulu lokungqono. Unanjani bazalwane? Unalokukhulu. Just imagine Mose uhleli lapha esigodlweni indvodzana yendvodzakade yafara. Gani Mose utawunikwa sivele sikhulu. Wasibuka uNkulunkulu lesaseGibhithe wathi Mose sincane lesi. Noma ngabe bongasilida. Bongaba inkosi yasokusasa. Mina ngidakunika lesikhulu sive. Wamnika sive sakhe. Uma ulahlekelwa ngilokuthite usekukhoneni baNkulunkulu. UNkulunkulu kubekele lokungcono nalokukhulu kunaloku lokulahlekela. Amen. Le investment yakho leyakulahlekela. Khohlwa ngayo. Irelease la enhlitweni yakho ukhohlwa kuthi inkosi kusukela namhla ngiyakhohlwa ukuthi ngalahlekelwa imiliyoni ngalifaka kuphi roja nkuphi nayo inkampani nayo lefike yathatha imali tebantu. Labanye ithi balahlekele kafacata. Khohlwa ukuthethe facata khohlwa. Khohlwa. Noma bakwemukile bekhakhapho. Bemndeni. Le emzalwane. Le emzalwane. Uthi leli verse imfundisi. Isaiah 43 verse 18. Khohlwani lokwengqile
Ukhohlwe lokwengqile, lokulahlekele kukho. Ngalamanye amagama vumela uNkulunkulu nelisu ngawe. Uthi tenginemasu amahle ngawe, lisu lekuphumelelisa leli nalo ngawe. Uma kwenteka walahlekelwa indlu lethite, lo munye ulahlekelwa imoto yakhe, mhlambe wekozidlani, mhlambe bamemukile ngebuthosi lobu, yayi wena khohlwa. Forge forward. Phela lokusembili khona lokubekwe lizulu lokusembili kwakho. Awuphindze ufunze. Isaiah 43. Wathi, tikhohlweni tintfo takadzeni. Tikhohlweni tintfo takadzeni. Ningahlali etintfweni lesetenga. Kulahlekile vuma, thani Nkosi impilo yami beyingasimi kulokwa. Ngiyathanda sifunze ifoundation la kulabantu lesibakhumbula. Kwathiwa the cornerstone yelibandla. Sisekelo litshele gumbi lesibandla nguKristu. Amen. Akusiyo le investment litshele gumbi lakho. Na ile kulahlekele noma le nkomo lebakuthathela yona. Noma le mfundvo le yakulahlekela. Noma loya lekathatha uthengisa wangabhadali isikweneto. Akusiyi foundation yakho le. Wena usime kuJesu Kristu lo ngumcalisi nemphelelisi wengikholwa lapho. So long as Christ akuwe, rest assured ukuthi impilo yakho ihlelekile futhi impilo yakho ayinogcinela elodiba. Ayinawugcinele ebumnyameni kuhluphekele. Ngoba mkhulu lolo lwakuwe kunalona losevele. Live likuthathele. Lomnye ngafeyila singisi ngabe ngafunza ngafeliswa ngithishela beka ngenyanya. Yeyi wena suka lapha. Bebangasifundisi bomedembani bebathabela sicelo. Forget about that. Noma bahlala staff room bakhucocetha inza. Forget about that. Let go. Amen. Khulula. Abasimathi uyafika lo mcabango sitemni bothi uma ufika lo mcabango ube uvula umnyango ukhukhulu sinegama laJesu. Ngithi wona mcabango nowuphinza ungene ube senhlitweni yami nasengcondweni yami. Ngithi phuma uphele angiphinze ngilile ngelikusasa lami ukuthi ngilahlekelwe ukuthi ngento enjani. Lithi leli vanga tikhohlwe tintfo takadzeni. Angikhohlwe tintfo takayitolo. Liphinze lifunze. Wathi, tikhohlweni tintfo takadzeni. Ningahlali etintfweni lesetenga. Imfihlo yeMefiboshethi akazange ahlale atsala ilodiba ibe ingqondo yakhe lapha epalace ngoba bekatawubalisa abalise naDavide bekatawuthi uyamlanza athi angiyini noma makayila fika sithi makangena lapha eminyango athi sigodlo sakhe sisiphi. Uyamuzwa umuntu lokhohlwe etintfo takadzeni. Uthi yini inciko yakho? Kube ungase unakekele mina nginjani efile. Wakhohlwa tintfo takadzeni. Wasikhohlwa sakubo wangahlali kuso wahlala kusimakadze wathi simakadze ngidabuka. Ngithi temne simakadze ubhekele lokukhulu. Lokungcono futhi. Lokunjani? Lokukhulu lokungcono. Lokukhulu lokungcono. Kubekwe ngisimakazi. Ubekele wena. Ubekele wena. Uyaleta induma thathwa umzalwane tito checka ukuthi inhlitiyo yakho inamathele kuphi futhi. Tito wena njani?
Ndawucheka ukuthi ividiyo yami inamathele kuphi. Ngisite yakho ifoundation yakho ngKristu. Akusito letinto leta. Ngoba libala nakucabanga ngato uze kusuku kuphele ebuthongo. Uthi Nkosi yami, ngabe uyobonani nakuleka thatha lutho lwami noma no. Yekela kubalisa. Khohlwa. Thandiya sinkosi zolungi sindlela yakho indlela ilungiswa lizulu. Yakho uNkulunkulu akehlulwa lutho. Akusho ukuthi ngoba ulahlekelwe lesigadla semali. Se-investment. Noma ulahlekelwe sihlobo sakho lebesikondla wena sekuphelile ngawe akukaphele. Noma ungahlupheka kwesikhashi nithi dedela ngalamanye amagama iplani laNkulunkulu lisu laNkulunkulu. Lidedele. Uyathi Philip uyayiconza lenzaba. Philip wena njani? Uyayiconza lenzaba. Lokho nje Pawula uyayiconza lenzaba ubhalela libandla laseFilipi ubatshela ngayo. Asesive kuthi Philippians chapter 3. Philippians chapter 3 mfundzele verse bakhonje. Mfundzele verse 13. Yidedele inthando yakhe. uNkulunkulu unehlelo ngawe, uneplan ngawe. Wena dedela iplani yaNkulunkulu uma kukhona lokulahleka kulahlekelako endleleni. Let go. Uma tikhona tintfo lotiluza kwendleleni, let go. Ungalahlekelwa sithandwa sakho, let go. Let go. Ngiyamthanda nomhlabeleli mfundisi. Ngikhethele Nkosi. Mina soze ngathi khethele. Khetha indlela yami. Uqonza kahle lomhlabeleli somntwana lo umuntu emhlaba. Inkinga mfundisi lesinayo kuhawukela kubantu. Kwenda njani? Ngiyamthanda lo mnyama ke ngicela kubekisa ngayo. Ngicocela ngilomnye sibeba lapha esibhedlela egovernment babelekile. Nalo beka situmcanja lo muntu kulelive. Lemfati wakho ubelekile lapha egovernment. Uyeda lo baba. Utawuphethe timbali marosi sibhoko inakunye bonke ebukhe. Phethe ibukhe etimbali. Uyeda. Uyafika lapha embhedzeni. Angithi balele bomake bonke wadi. Uyafika lapho uqonza umfati wakhe sebamlayele bonesi. Uqonza umfati wakhe uyamcabuza uthatha umfana. Hey wena make hawukwaze kwaba kuhle. Hey bahawukela abafati. Bena njani bafati? Bahawukela. Iwambusisa lo make manje. Wathi sekaphumulelo baba wathi yini? Ngicela ngahawukeli. Lo nembona nje. Akagwadla ubuya nakusako. Dinfombini uhuze. Ningathi nina ngithandwa nakathe. Impela usho uthi washo njena lona kunjani? Lebeka ngicocela. Ungahawukeli. Ungendi njani? Ngingahawukeli. Betile nje abantu utombona wena ukethi kungekho ngivusela kwangishayile yabo. Hey wena forget. Nelhambo nakho. La khona jabula.
yona ama-rose noma ushayelo noma ungashayeli jabula. Funza kwenetiswa kulokulonako. Amen. Ngahawukeli umuntu unehambo lwakho yedwa na unehambo lwakho wedwa. Mhlabele lo mhlabelele. Nginohambo lwami ngedwa. Nginohambo lwami. Utakusita lo mhlabeleli kuthi noma ngabe thina atendeki ngalokubona kwakho. Ngoba thina sibona amisi. Yenetiseka ukhohlwa. Uthi I'm forging my way forward. Uthini Paul? Uthi wenda njani yena? Ucela efunza kubani verse 16 u13? Yes, 13. Funza wehle. Yendani konke ningakhononi, ningaphikisani. Uze nibe nabangasoleki. Ungakhononi. Yes, chubeka. Uze nibe nabangasoleki nalabangenacala. Bantwana kaNkulunkulu nabangenasici emkhathini wesitukulwane lesigwegwini nalesiphambene. Kufanele nikhanye. Ufunza kubani mzalwane? Philippians 3 Mansola ufike evesini lami. 3 From starting. verse 13. Bazalwane, angisho ukuthi mina ucobo sengikubambile. Kepha kunye lenikwendayo, ngikhohlwa lokusemuva. Ngikhohlwa ngilokusemuva. Ngitelulele kulokusembili. Here is my nakunjani purpose. Mina yami inhloso. Mina ngatikhethela. Kuthi kulomhlaba mangiphila kulo ngiphila kuwo. Lokusemuva ngakukhohlwa. Ngikhohlwa ngemuva. Ngitelulele lokusembili. Ngiphokophele lokusembili. Waye Paula uphokophele lokusembili kungoba ngiyathi kuthi lona losisekelo sami ungibhekele lokuhle embili. Amen. Lokusemuva njalo ngiyakukhohlwa. Ngithi mina let go. Khohlwa ngalethi insizi tasemuva. Akathi Satan makati letha kukhumbuta uthi suka Satan kini. Ngiphokophele lomhomelweni lose. Kunemhomelo lobekelwe wona sifunze nani in verse Sunday 2 nakunjana Timotheo chapter 4. Athi kunemhomelo Timotheo mina sengidawukunikelwa, sengidawukhaphelwa. Kodwa kunemhomelo longabekelwa mnengethwa ubekelwe bonke labamile ekholweni. Ngiphokophele kulokusembili. Waphuma Mose ngoba aphokophele kulokusembili. Wahlala elodibana kunje Mefiboshethi wema wathi kukhona lokusembili umdali wami lekakubekile. Amen. Amen. Phokophela kulokusembili. Amen. Ngalibali beka inhlitiyo yakho etinvento letsemuva. Ungathi khathathi ngetinto letsemuva. Ulahlekele sale ubuka lonaleka kwethembisile wathi unemasu amahle ngawo ekukuphumelelisa emhlabeni. Buka lona lekathi temine ngite emhlabeni ngitele kunika abantu impilo lecicimako, meaning a joyful life. Life in abundance legcwele konke. Buka yena. Ujonge yena. Amen. Amen. Kubeka 14. Ngibabeke emgomeni
uyawemukela umklomelo wekuphila wasezulwini uNkulunkulu langibekele kubo Langibi Kristu Jesu. lenkulunkulu langenenjani uNkulunkulu langibitele kubo ngaKristu Jesu. khohlwa ngalokuseni uyathi uNkulunkulu wabekela Mose manje wambekela lesive lesikhulu kangaka uma uhleli kuNkulunkulu kubekelela okukhulu ungasho ukuthi ngilahlekelwe ngokoma Yekelathi awukosi nginjenjengabani nginjenje banwangimuka kwekuthi njenje banwangitsotsa sigebengu wahamba wena wakhuluma ngemuntu wena impilo yakho ishapwa nguNkulunkulu ishapwa ngubani ishapwa nguNkulunkulu ngiyamthanda David uyathi David uyasemlotheni umbethe masaka kumlethe ingubo debukhosi uyawuthandaza umfana lekatelwe ngilokho njana ngubani uBathsheba uyagula gulela kufa uya kuNkulunkulu uyawuthandaza uyekela ngisho ukudla uyekela ngisho uyababona labamlendlela labamsingatha ngayo lamana uyabaletha indvuna yakhe uyatibona singathi thine ngikhuluma manje tiyesaba kuyikhuluma uya kanye uyabuta asesivule 2 Samuel chapter 12 Asofunda uqale verse 16 Let's go sekulahlekele buka embili jonga uNkulunkulu wathi kuthi unemasu unemaplani ekuyireplenisha lokulahlekiwe lokulahlekiwe uyareplenisha uNkulunkulu akahlali futhi kude sekungcono kunalokwa Amen. Kude sekunjani Sekungcono kunalokho. sitha verse 16 Ngibane yafunza David wancengela umntwana wakhe kuNkulunkulu. Wazila wangena endlini yakhe. Walala phansi emhlabathini usuku yes ngebusuku. Baholi bendlu yakhe bema eceleni kwakhe bendela kumvusa. Kodwa wala akazange adle kanye naye. Kwathi ngelilanga lesikhombisa lomntwana wakhe wafa. Inceku kaDavid esaba umtshela ukuthi umntwana sewufile. Ngoba tathi cabanga tithi ngesikhathi lo mntwana asaphila. Sakhuluma kuDavid akazange silalele. Pho singamtshela kanjani ukuthi lo mntwana sewufile? Angahle ente into lebhlungu. David angahle ente into lebhlungu yekela kwenta into lebhlungu uma ulahlekelwe ngilokuthithi let go let go shothi nento lebhlungu ungayethi kuningi lokubuhlungu emhlabeni mfundisi gcinana sekuboshene sekunjani njani sekuphathelene bontshempezi labanye bayetinyangeni labanye bafake yini isitobho omnwana isikhule kuthiwa ngesitobho omnwana umuntu ahamba buthe emaphepha mabasi bayalandzela bakubo basho webela abanye
wahamba wayenyanga yekela kwenta into lebuhlungu bathi angahle ente into lebuhlungu Amen. wenda ini uma ulahlekelwe lutho kanti phela wena uthi isisekelo sakho uKristu let's go vuma usinkosi ngiyakhuluma kusukela namhla kule nhliziyo le akuhlale livi lakho kuhlale wena kuhlale moya lo ingcwele kungahlali lento lebuhlungu naya lesengilahlekele kabuhlungu kangaka anandzaba ukuthi ngilahlekele kabuhlungu kanjani ngike ngafakaza ngemoto yami ukuthi yake yabongelelwa bafana bebhola bayihla bashaya inkolo laba ayibongelele Koche yahamba malula ngathi le yami inhliziyo vele beyingekho la emotweni beyikuwe Jesu wami so long as I have you O Lord so long as I have you O Lord yinguma nginawe Jesu wami ngiphelele ngenene ngathi le nhliziyo lena ngayinikela kuwe zange nginikele emotweni zange nginikele kula maguga lomhlaba ngayinikela kuwe futhi angizange nginikele namuntu wasemhlabeni I can be in a relationship but it doesn't mean ukuthi inhliziyo yami seyithunjwe wena nayo nalenye into leshaya abantu mfundisi umuntu ayenza nje ngoba inhliziyo yakho ayinika umuntu don't ever do that youth uthathe inhliziyo yakho ayinika umuntu inhliziyo yakho ayinike Jesu umuntu utakudisappoint utasewenda njani ngoba nosomnika inhliziyo yakho usile mhla ngizomnika ucobo lwami dawunika bani Jesu ngayinika ilive ngayinika inhliziyo yakho umuntu ngoba utawenda into lebuhlungu uma sekathethwe lo muntu ngalesinye isikhathi uthathwa uNkulunkulu ngena lomdala ngalesinye isikhathi athathwe live liyamthatha umuntu wakho athi umuntu wami lona basho maSouth Africans hawu umuntu wakho umuntu wakho amnike umuntu inhliziyo yakho nika lona lekadala le nhliziyo yakho uyayifuna ufuna inhliziyo Jesu sibheka kimi engasemnyama ngiyanqonqotha mnikele inhliziyo lekayifunako uma umnikele inhliziyo leyo ekayifunako kutaba malula to let go anginanzaba ukuthi ngimamillions amangaki lahlekele kodwa inhliziyo yakho ngicela ukuthi uyinike lona lekadala ngoba ungayinika lelive letinto tale live lemali yala iveni noma letimoto tale live lamafurniture letinkomo letindlu lemithi utawenda into lebuhlungu mhlazana sekuthatha sekukulahlekela kuzungadokwenda into lebuhlungu nika lo Kristu lenhliziyo yakho funzani verse sichubeke funza mfundisi sichubeke sovalile Davide wabona ukuthi kukhona tinceku takhe leti mhlebako wavele wabona ukuthi lo mntwana sewufile
wabuda wathi lo mntwana sewufile yini? Davuma dathi yebo sewufile. Asesibone ke Sondani ke David. Umuntu wenhlitiyo ya. Why God abhale encwadini yemaHebheru athi ngimtholile umuntu wenhlitiyo yami asho kuDavida na. Asesimbuke umuntu lothethe inhlitiyo yakhe wayinikela. Uyathi wena mawunikela inhlitiyo yakho uNkulunkulu uthi wena umuntu wenhlitiyo yakhe. Yini lo kwendile eDavide ngithethe inhlitiyo yami ngayinikela uNkulunkulu. So yeva yini lokuleka kwenda lokulandzelayo asesikuve. Davide wasukuma phansi wathi kube ageze agqobise antshintshele timpahla takhe wahamba waya endlini yesimakade. Wasukuma phasi wayawugeza wagqobisa phela bekasemlotheni ambethe emasaka angasagezi lilanga lesilaze lesikhombisa uzilile lo yamuntu. Wasukuma phasi wahamba wayawugeza wahamba wayagcobisa wantshintsha letimbatho wasuka wangena endlini yesimakade. Wafike wendana endlini yesimakade Wamkhonda. wakhonta simakade. Wabese uya endlini yakhe wabacela ukuthi bamnike kudla Wadla. Tamangala tingcebo. Uma ungafundzela ngaphasi. Asifunze mfundisi. Ingcebo takhe ntambuda tathi ukwendelani lokho ngesikhathi lo mfana asaphila wazila wakhala kodwa nyalo njengoba lo mfana asafile usukume wadla. Yini imfihlo I let go. Mine Davide I know ukuthi uma uhleli kusimakade ukhonda simakade kutawufika sikhathi lapho kutawuthestwa ukuthi wena ungilwele hlobo lwa let go ngoba lamhlabeni lapha bonke labakholwako must learn to let go. Bonke labadalwa ngibabe they must learn to let go. Kufika isikhathi empilweni yemuntu where you have to learn to let go. Why you have to let go? Do you let go? Noma nje wena uyawuhlala ngikubalisa uzuyongena emgodini. Tshele nesitukulwane sakho. Ningamkhulumisi bani. Wasitshela babe. Noma uyakule nto ayitshela nabantwana wena. Iyawusala nesitukulwane solo kusilonza. Washo ugogo ukuthi namkhulu wabulawa ngibani. Hawu. Nalo bani sowafa. Kufanele likhaya labangalihambele. Yini inkinga wentimfo lebuhlungu? Akakwadi ukuthi must let go. Akakwadi ukuthi must let go. Akakwadi. Ngiyabathanda abakhabomake mfundisi. Thina basitshela abazange bathi mkhulu wena wabulawa bebangasho ukuthi wafakulela khaya lela. Wabulawa ngile khaya lela abebangayikhulumi kanje lenza. Bebathi mkhulu wena kwakunelithili kulelinye likhaya wahamba wafika wadla inyama wafa. Bebathi yamkhama lenyama. Uyayibona le nginakho njalo le. Wayingathathi lo kudla ngoba khona. Wakhanywa inyama wa abasho sobulawa ngilela khaya lela bebangayiguqula lenkulumo ngoba sathana inkulumo uyayiguqula ungayiguquli inkulumo ungavumeli sathana khuluma leqiniso ngoba khona la enhlitweni yakho libekile sibakathi
Basitshela kanjani? Wafa kanjena thina baba. Baba wethu wafa kabuhlungu. Wakhanywa inyama. Ayidle mthi. Uyabona? Nanoma umuntu bangasitsheli, bangasikhombisi ukuthi bulapha. No. Uhluma yini? Ukhuluma kuthula. Kunokhuluma impinziselo. Bebangayikhuluma lempinziselo. La kithi. Sitoba buka ngemehlo lanjani? Kusho nje kuthiwa wakhanywa inyama. Baba wethu wakhanywa inyama. Bazange sebabethu nimbulele. Nyama yini? Cala lapha inkudla inyama. Kodwa inyama lekithi. Nithi nento elithile nifuna kulela lapha kwethu. Buyebeka indlunu. Mbulele? No. Zange ihambe kanjalo lensana. Zange hambe kanjalo lenzana. Bayishaya. Situkulwane nesitukulwane. Thina baba wethu wafa kanje. Amen. Tilungise tindlu saphila. Ubabite abantu abakho netitukulwane takho tikhulu ukhulume kahle. Ungakhuluma inzondo. Ngoba lokukhuluma inzondo shosona awukakhululi. Let go. Let go. Amen. Let go. Let go. Let go. Wasukuma David. Umuntu wa let go. Wasukuma David umuntu wa let go. Wakezi. Wakhobisi. Wembathi. Wayibisa timbulambula. Bukhati bese sigodlweni. Hamba uyongena endlini yasibakathi. Ufika washaya indlumisi. Angimathi noma wathi ngajabula lokho bathi kithi asiye endlini yasike makathe ngoba xa ufika khona kutabane kuhlabelela kutabane kudansa wadansa Davide wadansa bamangala letinceku kwaya kanye tambuta yeyi wena Nkosi wendiwe yini umfana bekaphila wena boselisizini nyalo umfana sowuhambile wena usenjabulweni wena hayi ngifunze imfihlo yababe yasezulwini kwekuthi uma ngiphila phansi kwemhlaba there comes a time lapho utawufuna kuthi ngithi let go. Let go. Let go. Angathi ulahlekelwe yini empilweni yakho. Angathi yinto iblema umuntu. Let go. Ukhulumile. Ku-reverse. Thani Nkosi kusukela amawukhana amagama nengiwakhuluma against bani ngiyawa-reverse. Labanye bacabene emfundisi wami kubuhlungu. Nebaphathi babo ukuthi ababapromote. Let go! Yakho promotion vela nguma sebakathi ayivela imuntu. You see, sisinto inkinga thina abantu sicabanga sesicela ukuvela kubantu. Mase kufika isikhathi saNkulunkulu ukuthi upromote utawupromote okumnyama kufu. Let go. Jabula lokho khona. Ukwamukele. Usebenze ngemandla. Basifundisa labanye sibona imhlolo phela. Fundise abantu abangawuthi umsebenzi. Bathathe bona lo bafundisile bababekela inhloko. Kuthi inkinga. Thani isikhonto uthi eJesu lekafuna kuba ninakho njani akabe sisebenza. Usebenza usisebenza. Thani ihamba kahle Nkosi lenza indlela. Tshela sizwe kuthi ihamba, tshela Sathani ihamba kahle le yami indlela. Amen. Vele ngibitele kuyoba yini?
sigcile uthi intaka besigcile batraine bakuphathe bakuphathe leso litanga lizula luwadle mandle emuntu traina labantu bonke batraine ngemfutho ukuthi ungabadoji batshele konke netimfihlo batshele yese sicabanga sithine lo yaNkulunkulu indlela ifana nale yethu imicabango no imicabango yakhe ijulile uNkulunkulu mastermind uNkulunkulu if I may put it that way Ngiyenza uNkulunkulu is an extraordinary strategist singa strategize thina bantu kodwa ukhona extraordinary lekata kumangalisa wena yenda umsebenzi wakho ngenjabulo and let go yekela blame abantu thana inkosi ngiyabonga ukuthi ungifake kule situation le ngiyabonga ngawusebenzela ngawuthembeka ngibe honest ngingacomplain uma usebenza kani uyacomplain akufana nemlongo asebenza ukwahlukana nemlongo asebenza usebenza not wena into what you are complain jukula umlomo uyabalisa nekuze uthola ubuso bakho esulu labata uthola umvuzo ngilabata wena njani bazalwane ngilabata uhlala bathi seyame tembalo owaningelwa Nezapa